El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Diospaj palabran manta. Jesús imaynatachamunan ajinata bautizakunanchaj tiyan. Kunanta purikusunchis. Imaynatach munan Jesús bautizakunanchajta imayna bautismutataq pay munan tukuy evangélicos ruwananchajta. Porque kunanqa yachanchis hermano tukuylaya bautismos tiyan y chayta qallarin hermano muchas veces runata hermano duruyachiyta songonta. Runaqa nin pitataq creesaq. Hakaypi ujinatataq ruwanku. Hakaypiri ujinatataq. Kaypiri ujinatataq. Entonces runaqa qallarin hermano confundikuyta nin noqa pitataq kasunaytiyan. Pero yo creo que tata Dios hermano palabrata sut'ita saqepuarganchaj y sut'ita niwanchis. Yo sé que Biblia pipalan hermano kaskanta bautismulla. Mana kanchu iskay 15 bautismo. Kan bautismulla. Y chay bautismuwantaj qarikaspa warmikaspa kay bautismuta juntananchis tiyan. Muchas veces runaqa nin hermano pastor imaqtintaq bautizasqamantaña qanwataj bautizasyanki. ¿Acaso atikunchu rebautismo ruwakuytanis patapukunku? Yo sé que hermano, Bibliapi palayantaq, se qanin imata pantaykurqanki mana yachaspa, chiegohina. Entonces nin, lluqsimuy ari chay chieguyaymanta, allin ñawikayman lluqsimuy. Imanita munan chay, tal vez qan hermano chay mana kaq bautismuta ruwarqanki, de que mana tata Dios chay bautismuta avalargachu y qantaq ruwanki chay bautismuta pita, runata o pastorta kasuykuspa, entonces chiegohina ari chay chiegullamantaq urmaykunki chay t'uqllanman. Ahora, noqaqa mana cuentata qusaqchu hermano, lo que matach chayuq pastor pantaykurqa, mana noqaqa paymantaqa cuentata qusaqchu, sinoqa pay pantasqanrayku cuentata qonantiyan. Chaytata Juan Bautistaqa nirqa hermanosni, chay mana kaq yankunasnikichikmanta hamuychik chay allin kaq yanmantaq churakuychik. Entonces, imatataq pay nisharqa, si qan kashanki, mana kaq yachachiypi, mana kaq puriypi, pay nisarqa, lluqsimuychik paykunaq chawpinkumanta, chay allin kaqmantaq churakuychik, allin kaq imataq. Yo sé que Jesucristo allin kaqta yachachirqa, allinta yachachiwarganchis ruwananchikta, maychus kaqta parlananchista, tata Dios ka yachachiwarganchis. Amén hermanos. Kunan qawarisunchis kaypi iskay runakunamanta. Kay iskay runakuna hermano manchayta mañakusharqanku tata Dios manta. Ya, manchayta. Karqa runa sutikurqa Santiago, Zebedeo churin, uqtaq karqa Juan. Kay iskay runas mayta orakusharqanku, paykuna nisharqanku, Señor, mañakuyniykuta uyariwaykupuni ari. Graveta orakushayku mañakushayku nisharqanku. Y mañakuyninkutaq imataq karqa paykunaqta kay Zebedeo churin Santiagowan Juanwan nisharqanku. Tatay, maypachachus qan hamunki no ve, pusawaqtiykuqa hanaqpacha reynuykiman, noqata pañaladuman tiyaykuchiwanki. Uqtataq lluq'iladuman tiyaykuchinki. Chaymanta maqanakusharqanku, chaymanta paykuna mañakusharqanku. Seguro munarqapuni pañaladunpi tiyayta. Uqtaq mamunasarqachu lluq'iladunpi tiyayta. Chaymanta mañakusharqanku. Pero kaypi tata Dios, kay iskay runasta hatun tapuyta tapun y mañakusqankuqa parece qhasilla karqa, chay iskay pikunachus hermano mañakusharqanku tata Dios manta. A ver, qawarisunchik kay Marcos libro pikichari, maypichus kay iskay runas maqanarikusharqanku kay hinata orakusharqanku Marcos
hatun kaqta kaynin chunka huch'uytaqaninta 15 chunka pishqayuq hasta 15 chunka qanchniuq ch'inininkama ñawirisunchis. Libro de San Marcos, capítulo 10, verso 35 al verso 37. Entonces, tú cuitaris kunanichis, amén, amén. Le risunchis saber, kaikinata nin tata Dios pa palabra, subtitulum pekanin, Santiagoan, Juan mañakusarqanku. Santiagoan, Juan mañakusarqanku. Tata Dios pa sutimpi, Dios churik sutimpi, Dios Santo Espíritu sutimpi lerisa. Kaikinatanin. San Marcos, ¿ya? Chaypachanin Zebedeo churin, Santiagoan Juan, Jesús man kayllaykuspa nerqanku. Yachachik Señor, mañakusqaykuta munayku uyarinawaykuta nispa. Paytaq nerqa. Imatataq munankichik ruwapunaytari nispa. Paykunataq kutichirqanku. Hatun kaynikiq aychayniykipiqa kashaqtiyki munaykuman tiyaykukunaykuta uqniyku pañaykipi uqniykutataq lluq'iykupi nispa. Kaypi kunan t'ukurisunchik tumpitata. Interesante. Kaypi hermano Santiago Zebedeo churin, sutekurqa Santiago, tak sutekurqa Juan. Paykunaka hermanos, mañakuspa tinkuykusharqanku tata Dios manta. Paykunata hermanos seguramente qaparikusharqanku, seguramente nisharqanku. Noqaqa tata Dios paq pañamakinpi lluq'iladunpi chukuyusaq paywan wiñaypaq kawsasaq. Juanpis kikillantataq mañakusharqanku. Chanta Jesús tapurin paykunata. Imatataq chanta qankuna nuqamanta mañakushawankichnin. Paykunataq kutichirqanku Jesúsman. Nuqayku mañakushayku cuando qan hamuqtiyki tatayki reynunkipiqa munayku ari uqninta tiyaykuchiwaykuta pallaladuman uqnintataq lluq'iladuman nispa paykunaqa hermano kutichirqanku. Muchas veces hermano runaka ajinata mañakusanman, pero ajinata hermano makanakushanman. A veces hermano no canch orakushasunman, mañakusasunman, pero sabes que hermano, nitaq palabranta juntasasunmanchu, uhatun peligroma urmaykusans. Pero kunanta qawarisunchis Jesucristo, maypichus hermano kamachin, tapuran paykunata, cuando paykuna mañakusharqanku kay iskay runas kasharqanku afligidos, de que hakayhanaq pacha llaqtapi hermano uqnin pañaladupi, uqnintaq lluq'iladupi tiyananmanta kasharqanku manchay preocupados, mañakusharqanku. Iskaykaq yachakuypitaq imanintaq. Jesús kanin akinata tapuanchik, atiwaqchikchu, noqa hina bautizakuyta nispa. Tapuriwanchis, qarita warmita, chay iskay qaristapis tapurillarqataq. Noqa kayta tapusqaykis de que qan maqanakushankis orashankis y maqanakushankichikta noqa pañaladupi tiyasa qantaq lluq'iladupi nispa. Entonces Jesús paykunata kay hinamanta tapurin. Entonces kay San Marcos capítulo 10 verso 38 y a 40 leerisun imanintaq kunantaq uyarichis kay hinata nin chanta Jesús paykunaman nerqa. Mana yachankichikchu imatachus mañakuasqaykichikta. Chastupi sarisqa. Jesús kaypi qallarin paykunaman niyta. Mana nuqachu nishayki. Chanta Jesús paykunaman nirqa. Mana yachankichikchu imatachus ñuqamanta mañakuasqaykichikta. Muchas veces hermano kaypi t'ukurisun. Ashka runa kay Zebedeo churin hina Santiago, kay Juan hina hermano, pero orashasunman, takishasunman, tal vez hermano ayunustas washasuman, pero kawari y kay palabrantataq mana juntasasunmanchu, es como si fuera hermano qasipas washasuman. Y chanta Jesús kay hinata tapun paykunama. Atiwaqchikchua uhyayta noqaq uhyanay basuymanta, tapuyta qallarin. Qankuna atiwaqchikchu uhyayta noqaq uhyanay
basomanta. Tal vez paikuna hermano, konkapunkuman karka hermano, aún bautismosta ruaita, konkapushankuman karka sena ruaita, pero paikunata kallarin tapuita. Y chanta ni llanta, bautizakuachchechu, maykin bautismo anchos, ñoka bautizakusak chaywan, y tapuran paikunata. Pero kankuna kaypi mañakushangis, kaparishangis, orashangis, ayunashangis, pero no katapurigis kankunata nin. No kahina bautizakorgani chayta kankuna juntangichechu, kikinta ruargangichechu, ospalay pinisan. Echarima nacho hermanos ni. 29 pimanenta. Paikunata kuticherkanku, ari atiscaiku nispa. Entonces, chay iskay pikunatach tapusarka, kunan kanta iñokata también tapuriwanis kay palabra. Atiwarchichu, paikunaka kutichinkunin, ari atiscaiku nispa. Chanta Jesús paikunaman niyarkata. Noka ujiana y basuimantaka ujyaichek. Hinatak, ima bautismo anchos bautizakusak, chaywan bautizachikulaychek. Kunant ukurisunch. Jesucristo imayna bautismutatak mañashawanchis hermano no ganchista. Kaypi Jesús kallarin tapuita, pikunach chay mañakushangis, orashangis, que no hayku kayku más perfectos, no hayku kayku chekanrunas, no hayku kayku sana doctrina, pero chekamanta kay bautismuta kan juntasankichu palabra manjina, uchayri okopichu, chayri iglesia okopichu, chayri mangerawanchu chisketi aygarbasanki, chayri ikoncha yarbasanki. Kunanta purikuso, Jesús imaynata bautizagorga. Jesús kanin sut instituto hermano Mateo capítulo 3 chaypi palasha de que Jesús nin Galilea yaktamanta hermano uraykurka Jordan mayuman y chaypita nin bautizagorga. Mana Jesús nergacho bueno Juan hamu y kay Galilea yaktapi tian estanque hasta tian hermanos ni aguas termales charquitos de agua kayma hamu y no kata bautizar para chaypi no. Sino kaypi rikunch hermano que Jesús hermanos ni ejemplo ta cuargains echari manacho hermanos no kata pukuni kaita campis tal vez tapukunki pastor bautismo kayachani que huchasapas pa cascanta de que huchasapas bautizakunanku carga porque chaymau kazunankutap ampananku carga, ¿verdad? Kunanta purikuni pastor Jesús acaso huchasapacho carga y Martín ta bautizakorga. Buena pregunta. Porque paiga carga santo, ma carga chuhuchen. Imchante y Martín pai bautizakorga. ¿Sabes qué hermano? Kaita kutichiskaike. Bautismo mana carga chu Jesús manta. Bautismo carga Dios manta. Porque Jesús ya tagnin no kaka hamurkani kai pachamanin mana tataypach nisqasnin tap akikchu mana profetas pata nisqankutap akikchu no kaka al contrario hamurkani nin junta chay kamachita. Amén hermano. Ahora si Jesús mana bautizakun manchu carga yakupi hermanos, entonces kay mundumanta runaka niwasunman carga kay hinata. Imagtinta kankuna bautizakungichej ni Jesús pis bautizakurgacho ni wasunman carga. Entonces Biblia pinillantaxchari no kakanin hermano hamurkani kankunaman ejemplota koj. Imaynatachus ñoqa ruwani kankunapis nin kikillantataq ruwanaykichaqpaq. Jesús kaynimpi hermano ejemplota korqa. ¿Por qué? Porque pay carga evangeliota sayarichej hace 2023 años. Piwan apóstol Pedro. Pay carga dueño evangelio manta. Si kay evangeliota no canchis katisanchis. Entonces, imayna bautismo tatak no kazuana itian kunan siñoka katini Jesucristota. Jesucristo cuargans hatun ejemplota de que pay hermano Galilea manta Jordan mayuman uraykurka chaypitak bautizasharka igual Juan Bautista maypich hermanos ni no ven profeta Jeremías incluso palarcaña profetizarcaña nispa runa rikurimonga chimpampakunapitak willanka nerka y Mateo libro capítulo 3 Juan Bautista rikurimon lo que matachos el profeta Jeremías
Isaías, perdón, palascan junta con Mateopi. Y Mateopita recunches chay Juan Bautista, chimpampa canopi recurimon, huillaspa evangelio tanispa, kutirikamuichis chay manakak yankunamanta, porque maraycuchos sanakpacha reinoka kayllaygamusaña nispa tagliarico Iglesia de Cristo. Y kay Juan Bautista, pues, hermanos, ni chay chimpampa kunamanta, uraykulka hasta Mayo Jordán Kama. Y chaypita hermanos ni Jesús picha allargata, may picha Juan Bautista, bautiza sarga chayman. Kunantian octapukuich, pita Jesús ta bautizar gare. Jesús ta bautizar Juan Bautista. Amén, hermanos. La doy que peca hasta tapuri, imagínate Jesús bautiza corga. Yacupi. Y kunan tapuri, kangri imainata bautiza korganki. Y martintas kunan no katapukuni, y martintas kunan hermano, iglesia ocupi piscinapi hermano bautiza sanko. Maipita palabra pininkaita. Y si cuyanita hermanos, muchas veces iglesia ocupi carpitata armar panco chayman, which ay guspa yakuta chay hokoilata hina bautiza sanko. Maipita palañ. Kay kunata ruanata, no capis ruayman tal vez, pero mana mancha chikuni Dios por palabranta paquita. Maipita nin hermano posota juscurbas pachaipe bautizar panata maipe. Maipita nin hermano pileta kunan moda de kurigam chaipe pileta manguerao bautizar que maipita nin kay kunata. ¿Sabes qué es una castao en Chaymanzin? Igualito. Y me entas can hermano. Cuando cuchichaico con que, ¿verdad? Que pa' que manta cuchichaico con que chuspista rum jamunco. Y una kikillanta chay cuchiman repunga hasta un peor. Y chay kunaka ninta tadiustaka mana agradancho. Charaiku Juan Tawan, Sebedeo, Churinta, Juanta, Santiago Tawan, Serga, Kankunaka, Casita Mañacuashengicha, Casita Kankunan, ay no, Casipusa, Tatadioso, Pañaladoma, Zipusa, acá hay bodas del Coledoma, Zipusa, pero Kankunari, que hay bautismo y Tuntangicherch. Que hay Ujiana y Basutari, Ujianquicherch. Primero dice, se Kankunan que hay basuimanto Ujiaitari, primero ta bautizar con Iser. Y Martín, Juan Iglesias, pues hermano, lo primero, tu cuisito cena del Señor Tajapinco. Maipi, si kaipi tapuris en primerota, ativachu ninkai ojiana y basumanta ojiaita tapurin ativachu. Si atinki ojiaita chayemaninta, primero a bautizakui, no que me entas bautizakorgan ajinata. Paikulat kutichergan, entonces atiscaico primero bautizakuita, bautizacuspata Jesús y manillanta. Entonces, ujiana y basuimantaka ya bautizacunquiña, ojiay, pero no caniki kaita. Y maina bautismo anchos no ka bautizakorgani, kikillantata campes bautizas rekaits. Maiman escapazo. Maiman escapazo. Kunanzi kunz Mateo libro yapita hermano maipichos casan capítulo 24 acá la doma 9 pikunastin los simonganco hermano kaimunduntinta manakaj evangeliota predekaj chay kunataka bibliaka nillarkata sachataka wawai pogoinimpis exingichej y kunanta hermano chay pikunachos kay palabrata akishanko chay kunata ze parapunch sa palabrawan pogoininkupi lo que matachos huascancuta ze parapunch que cascancuta luya evangelios luya pastores luya yachachikuna y cancha y manca ama urmaikuicho la doy que picastane ama puñoaicho sachataka pogoinimpis de kunch rexins y pogoinimpis de parapunch. Todavía muchas veces sabes paikunani wansky ñoqanchkas qanchista más bien falsos, mentirosos. Pero manachu acá hay bibliata uyarinko, manachu acá hay bibliata entiendenko. O nichu kan entiendenko, no gacho mal te entiendes ane. Picaunsan hermanos ni, sotingman. Interesante, sí o no, hermanos. Entonces, kay versículo 40 pica kay hinatanin pañaypi loqaypi kajkunata tianankupajqa mana noqamantachu nin Jesucristo. Chayqa nin wakichisqa kashan pikunachus chaypi tianankupaj chaykunapaj.
Imanin Jesucristo. ¿Sabes quién? Mana no cacho caimanga churaigus kaigich tataypach trono llaqtan manga. Sino ganin chayqa wakichisqa kashan pikunachus juntanko chaykunapaq. Ahí está. Maichica iglesias, hermano. Chay moda de curicamon. Iglesias ninkuta ruaykunku y altar ninkupitaq pisinanku. Estanquinco. Río Piraininco chaypi. Pero kaparikushanko. Kaypi kay runas kaparikusharganko. Hasepa kaparikuininko kashasqa charimanachi. Entonces charaykuchaka y Mateo 7:21 juntakunqa haqay punchaypi. Manatuku y Señor ni waqkunachi cielomanqa ripunganku nin. Manachayqa ninpichus tataypaq nisqanta ruwaqkuna, kasuqkuna, juntakuna ripusunchis. Manachu kay kashan tatanpaq kamachisqan y churinpaq kamachisqan. Si Jesús hamurqa kayman tatanpaq nisqanta juntarqa y no ganchista kunanta kay Jesús cruzpi wañurqa yawarninwan rantisqa kanchis. Yo sé que kunan hankuna wawasnin kanchis, ñuqapis wawan kani. Kunan Jesús imatach ni susqanta qan juntashankichu. Mana seguro, wakin qari. Kaypi kashankichis tatakuna, kaypi kashankichis mamakuna. A ver, tapurisqaykis kayta tatakuna. Se kankuna tatas kaspa kankichik. Wawasnikichikta kamachinkichis kayta ruwanki, kayta hinata ruwanki. Nitaq paykuna ruwankuchu, nitaq kasusunkuchu. Imayna sientekunki tata kaspa. Kutirichimaychis. Imayna sientekunki tatakaspa chiki kay wawayki ma kasusunkichu palasqaykita nisqasniykita. Imanataq ruwanchu, imanataq hunt'anchu. Manataq kasusunkichu. Imayna sientekunki tata. Llakisqa? Putisqa? Imanispa qawanki kay wawaykita. Kay wawaqa piman lluqsinri. Mana no hina karganichu. Kikisitun Jesús nisunki, waway piman kan lluqsinkiri. Mana no tataypaq nisqantaqa akirganichu, kasurganiqa. Kanri waway imaqtinta nisusayta kunan ma kasunkichu, p'akinki. Tata Dios nisunki, nanachiwanki sunquyta. Pero si wawayki imatach kamachisqaykita kasun juntan ruwan imata mañakusuqtin haywankichu manachu. Ahina nin tata Dios nins. Charayku muchas veces cristianos evangélicos ongoiman tukima pasasunki porque ma kan cumplinkichu palabranta. Yo sé que hermano kaita ocurrinia profundo y manchaita sut'isituta ni puense hermano. Ima cieguchu kayman imataq noqa hermano estanquipi bautizakunaypaq. Cieguchu kayman hermano noqa hermanos ni. Chay t'uquspi bautizakunaypaq cieguchu imatikani hermano. T'ikason chaluchikunaypaq. Chayqa uqllulla bautismo. Mana chayqankaq bautismochu. Mana lo que tata Dios mañasurqa chay bautismochu. Amén hermanos ni. Pecausan. Sutinman. Sabes que hay runas kanin tuku quedasqanku cuando Jesucristo chayta nisqanmanta. Ajinayataq kunampis Jesucristo hamunqa chayrayku mana tukuytachu uqharikapunqa pa hermano. May chica iglesias quedakapunqanku. Si ñuqanchispis mana juntasunchi igual quedakapullasuntaq hermano. Charayku noqaqa ni ama hamuychu hermano mikhunitata mikhuq o pastorta reqsiq sinoqa hamuy hermano kay tata Diospaq mikhunanta allinta mikhuriq y allinta t'ukuriq y hinaspataq ri kawsamuy purimuy chayman hina chaykuna nin hermano preparakusanchaq chay ñawi ch'ilmiypi Jesús ripunapaq. Amén hermanos. Amataq manchachikuychu reparachiyta hermanos ni kay palabramanta. Ahora, tumpitata hermanos ni entenderichisqaykichis maypichus hermano imawantaq defendekuyta munanku chay pikunachis akishanku estanquispis ruayta maypichus hermano qankuna rikunkichis hermanos ni Jesús
Jesús mismo y también apóstol Pablo también para llanta primerota Jesús manta ricusuins. Jesús hermano carga nin ojruna cieguito, ¿verdad? Ciego carga. Jesús tajnin hermano y mataron arca toca iniwan toca iguspa urituta wakicherga, ¿verdad? Uruta wakichispa tajri mataron arca. Chay ciegos pata ñawisninta hawi igorga. Iskaininta. Mana krenapa, Kuna imedat kunan kay Jesus alcola puhla kusang manchu chere bulata churwakuman kay segituman ninapahina. Pero Jesús aginata lo asher. Tokay niwan uruta wakicherga, uruta wakichispata, chay chego ñawisdinta hawigor ka puraklaot. Y chego tatahnerga. Kunantas di hakay estanque seluipi maillakamoy nin Biblia peka. Kasi no peka nin andalaba. Manincho. Zi estanque seluipi bautizacamoy manincho. Maillakuy octag, bautismo ka octag, por favor. Amani saramut itawan, trigumut itawanga, chagruaicho. Interesante. Manincho Jesús chay seguituta, zi estanque se lo ipi bautizacame, sino que Jesús nin. Kunantag zi estanque se lo ipi maillakame, y maillakushaktigitag nin. Zikukuita kallarin kañawisnike. Entonces kay cieguito carga obediente chay palabraman lo que matachos Jesucristo kamachisharka chayarka chay estanque se lo ima y ahí kuspata ma bautizakurga chinoga upakuita kallarisarka maillakuita hinata y hinaspata yakupi zikukuita pay zikurga inerka ay zikukuni cielosta zikurini nerga Conan chay seguitupes. Después que ñawisning mantas y corga, zerga también hatong mayope, bautiza camorga. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. Ahora, tal vez ya chachita kunan uyarillankichekta hangunan. No, tal vez uyaringichay radiota. Chunka kutita nin bautiza kunanchis tiyan. Arrepienteco y pastor se kan uyarinki kay videota. Chunka kutita nin kunan bautiza kunanchis tiyan. Uyariwaits. Chay palashan Antiguo Testamento pikal profeta. Chay profeta chay runa kasharka lepra ongoywan. Leene papito chay tapes. Lepra ongoywan kasharka chay profetatak chay runatanin zi Jordan mayuman chunka kutita maillakamuinin manincho bautizakamuin. Igualito Jesús imainatachus kamachisharka chay cieguituta chay profeta nisharka zi hakay Jordan mayupi chunka kutita maillakamuy chay lepra ongoynige kanerka Taniponga. Manergacho chay profeta, zichunka kutita bautizacame. En castellano no dice, hermano, sumergir en el agua. En el castellano dice, 10 veces en el río de Jordán, anda, lávate. Y la lepra desaparecerá. Fuerte aplauso. Qué mentirosos los que tergiversan su palabra. Chaitataja Apocalipsis capítulo 22 verso 19 18 maninta ama kay kelkes kasnimanta nin yapay kunkichichu nita kechurinkichechu pillapis nin yapay kunka kechurinka nin entonces nin hamusunka nin hermano castigo machaydachu sino ganin sutiikita kechusunga chay causa libro manta manata yaykukta sakesungachu Hanakpacha yaktaman. Lado ikipika tatapuri. Kosacho kashaska yapaykui. Kosacho kashaska Bibliata terquiversay. Kosacho kashaska lo que Biblia ujinatatag nin. Kanta ujinatatag palanque. Kosacho kashaska chay. Se kan uyarimusoanke hermano. Kechulay. Atiskaikiman hina kechulay. Pero chay kechuskaikipi. Tata Diuspes. Causa libro manta, sutigita kechuya sungatag. Kasilla kanka kaparishanke, kasilla kanka saltaiga chashanke. Se kan kechushanke sutinta, ni siquiera sutigeka. Causa libro peka tarikunchu.
Kunanta purikunki pikpatatak pastor kausak libro pitarikun mansutin pikunachos tatanchikpak niskanta palabranta uyarispa uyarinchik uyarispatak kasunchik ruanchik juntanchik chaykunaktaka mayhina sutinku kashan qilqisqa haqay kausak libro pi. Fuerte aplausos, Iglesia del Señor. Interesante, ¿verdad, hermano? Kayachakuy. Así que pikunach kaypi kashanguich yachachikuna, hermano. Kay palabrawan sumak achalisqa kaychik. Sumakta haluchuta hina sonquykichikman qillqaykuychik. Mana t'uqllaman urmanaykichikpaq. Amén, hermanos, ¿sí? Entonces, Jesús ma bautizakurqachu ni t'uqupi, ni piscinapi, ni taj, hermano, iglesia ukupichu, hermano, churarparerqa chaypi karpamanta estanquisninkuta, ni taj pilitapichu, ni taj t'ikawanchu challaygurqa. Bautismo verdadero, hermano, hatun mayumanzina ashkayaku kurisaqpi chaypi p'ampamuy chaymaw k'asunaykita. Cuando kankayta ruanki hanaq pachamanta tatampis nimurqachari cielos kicharikol qimanimurqataq qanwan sonqo juntasqa kani qanmin munasqa churiyqa kanki qanwantaq sonqo juntasqa kawsani. Akinallataq noqanchispis, hermano, kay palabrata juntanchis kay palabraman hina kawsanchik Jesucristoqa nimullantaq qankunawan wawasni sonqo juntasqa kani qankuna wawasni aqllasqaykankichik. Imaynatach qan tata mama kaspa wawayki kasusunki may munasqacha wawaykiqa hatunpa hawasqacha wawaykiqa akinallataq noqanchispis kay palabraman hina kawsasun. Por eso ahinata allin qhawasqa hatunpaq kanchik Jesucristopaq. Chayman hamunchis, hermano, kaymanqa tantakuq yachakuq. Amén, hermanos, ni pikawsan, hermanos, ni. Al final de cuentas, hermano gacho, hermano, acá hay pastores pantashanku chaykunata juzgasaq Biblia kanin reparachinapaq. Si qan reparakunki kay palabrawan qenko k'aspi hina kashanki munasqa kawsaqa runamasi o pastor líder encargado kanki kashanki oportunidad chay qenko k'aspimanta kutirinaykipas palabrawan cheqan k'aspi kashanki a tiempo. Tata Dios kashan dispuesto pero nasunanpaq querido pastor líder encargado mayqanpis kachu ministerio iki. Porque palabra que os le saques katukuypaq. Ichari manachu, hermanos. Quien sacar ya chaco imanintaq. Cierto. Runapaqqa bautismulla tiyan. Runakanin bautismullawan bautizasqa kanan tiyan. Ajinata nin Jesucristo. Pero mayqin bautismutaq kanan tiyan chay bautismulla. Hatun mayuman urayuspa ashka yaku kurisaqpi chay bautismo. Estanquepeqa llulla bautismo. Runaq umanchasqan chayqa. Si kunitan bautismo pikpatatqan, hermanos nima para mucho kunan kay kamay, hermanos ni hermanos Rufino kaypu estanque wakichirpasunchik kaypu karpayki kashancha puntanman hap'is puntanman hap'is chay mich'arpasunchik chay teqrarpasunchik yakuqa yakuchanispa. Imatas washani tata Diospaq kamachisqanta akishani ruwasqaywan chaya runaq yuyaynin runaq piensasqan. Biblia qemanintaq yuyaynikichikqa nuqaypata yuyayni hina kachun. Amén. Sinoqa kaypi kashani chay kikin yuyaywan Cristota qatispa si kani wawan chayqa imantachu tata Dios ni yachachiwarqa ima yuyaywanchis ruwayta chay kikinta ruwanaytiyan. Con razón Jesús nerqa sarunasniman saruychaq si pay hermano chakisninwan purirqa hasta hermanos ni Galileamanta hasta Jordan mayukama chayarqa. Bueno, chayanaytiyan. May chica carupis cacho. Lo que pasa que juntananches tiyan. Amén, hermano. Runakanin bautismullawan bautizasqa kanantiyan akinata kamacherqa Jesucristo. Ahora, más que runakanin, pastor, kan que chay falso profeta, kan bautizashanki rebautismos y quinsata iskaita, pero no cacho acaso en el raíz bautizakoisa estanquepe, tapurigiche, no cacho en el raíz estanquis bautizakois. No gacho en el raíz, hermanos, ni pozos be bautizar paguich.
Ñogaga siempre desde que tata Dios o Jarimuasgamanta Pachanergane, Hatun Mayupi bautismotaka ruananchaktian. Más bien antes ya manakaj ruaykunasnikimanta cuentata cochispa o comushaiki más bien llegó tajina kawarinaigipa hichari manacho. Tal vez una llegó jena ruay organgich. Con razón Jesús canerga y mainatata ha oxego yatata guianman y mainatata oxego alin yanman churanman llegota. Manacho kanra haña wikimanta or kokoak chay llegó kainigita ajinamanta chay octapis or koak. Pe causan Sotingman y manitata munanchay no kala hakay palabraman jena kayarena itian causaita purita rikuchita amén si no kay palabra no katapi chego kainipi hermano kawarichiva entonces no ka primerota kayarena itian juntaita ruaita kasuita chaywanka atisak maichika chegostapis chiarichimuita hermanos ni kawarichisqa kanaygiche patata Dios pa palabra. Fuerte aplausos iglesia del Señor. Verdad, Nia, verdad, ¿no? Excelente. Ahora, manaya ñogaca se canta bautizai kusurgan estanquepe, posope, tal vez piletawan, hermano. Mano gachay manta cuenta cosacho, sino capichos saca y roador, cuenta taconga. Más bien, han loximushan que paikunak chaupinkumanta, más bien, más caspa chay salvación niguita. Chay escuchata ta Dios que romanos les precan erga no ve los simuichis ninga chay manakakuna ruakuna inimanta los simuichis ay kekuichis nin pero amacher ne kuicharch se kan hermanos saque por ganki ma congregación pesca los simón que kan ya chan que martin los simón bueno salvación ni que más caspa alinta ruasianki y más cada que punita tian como oveja maipita chay alguien pastor tatariman almaipaj Kaipeca mana pastor cho salvacionga, kaipeca mana congregación que sutincho salvacionga. Kaipeca papito mamita linda salvacusunche, kai palabrata casuspa, juntaspa, ruaspa. Bautismoya kan tukuy runapaj, tukuy iglesiapaj. Pita kai palabra pi hermano mana cancho pantay. Porque kai Biblia manta ma cancho ajina yachachi. Se can asambleas manta igualito que palashani chay Biblia palashayanta hermanito. Se can libres manta, aunque cae librecitupis, sequitupis, igualito papito librecito palarishan que hay palabra. Mana librecito casjaigirai kuch ujinata jampa bibliaike. Se can ninki sana doctrina manta, pero sana doctrina ninki. Si canso te kunki sana doctrina, y Martín Tachanta macay kuna juntangicho si sana doctrina so te charikongi. Sutilay ki kachito, pero ruaniki tahmillay. La duiki pikatani, suteca más salvancho. Suteca ula churas rakashantuku y sutimpatan pichay, suteca suti con Jesucristo, el gran Salvador de las naciones. No gani ni puni. Biblia pima cancho pantay. Arino kakaita nisqayki. Kangatiwak pantaita. No kati man pantaita. Payating man pantaita. Pero tata Dios palabrampi. Macancho pantay. ¿Sí o no, hermanos? Y manita kunan kay San Lucas 12:50. San Lucas libro pikichari. Hatunga takay ninchunka. Iskainiuh. Huchitaganintah piscachunca chinininta ñawirisunchej. Evangelio San Lucas capítulo 12 verso 50. Kayhinatanin. Bautismoan bautizasqa kanaitian. Samari chaypinin. Bautismoan bautizasqa kanaitian. Manacancho iskay 15 bautismos. Pero mayquen bautismoan takunan bautizakunaitian. Y mainatachos hatun mayope Ashkayakupi kurisaj, chay bautismo bautizakunaygitian. Amén, hermano. Okopi, estanquepe, peletape, chay ikawan chay kurpaspaga, chay kashanku, hermano, lluvia evangelios mata. Chay datani castellano peca, ¿no ve? Falsos, mentirosos. May genta kan katishanki, lluvia evangeliota o chekakaj evangeliota chmunanki jateta.
Chekakak evangelio peka bautismoya hatun mayupi ashkayaku kurisakpi porque Jesucristo ejemplo tacuadranchis. Si no ganchis canchis paipata wawasnin seguidores entonces tata Dios nerka y matachus ñokas wani kankunapis kikintas wais porque noka ejemplo tacuadranchis kankuna noka kikin ruanayge chekpak ayarico Iglesia de Cristo. Kunan imaninta manchaitata songoy piña kareshani juntanaycam ahí está pikunach kunan bautizakurgangis estanquipi pusope ya kareshangichu kunan alguien te echas palabrata manchaitata nin songoy pikunan ya kareshani juntanaycam imaningo tuaki pastor uyarispa kay palabra kita songoy nanawa kunan piscina pi bautizakurgani kunan munani bautizakuita keita está bien. ¿No ves? Son goikipi ñakarisangke. Chay son goikipi ñakaritata más bien ñoka tata Dios utilizaban kay palabrawan hampishaiki. ¿Qué te parece? No kamana bautzakus kayman ñakarishanichu. Porque achane hatun mayupi hermano bautzakurgani ashkayaku correcpi. Mañakarinichu. Pero si imata pantani palabramanta ñakarini son goipi. La doy que pegaste ni verdad, ni a carinchi, chegate echas vaga. Maichica runa hermano callarin, manchaitata nin maichica runa son compitas ni a carita callarin, juntanan cama, juntas patagri, recién son cotiayos cataricon, ¿no ve? Ay, cusistra con anga pastor taricon y achani que tatay pa niscanta juntane. Pecausa su tema interesante, no como hay chica hermanos tazikuni hermanos ni que Cochabamba la doman predica manchaita wagaricunco hermanos ni manchaita wagaricunco y matatas pastor waikuni y matatas que hay pastor waiguchiwan no ganen ni mamanta ninki pastor o pastor alguien yang mampusan alguien palabra tata hechachisunki. Charimanacho hermanos. Tal vez más que kankuna pichaymanta yoximos kangichis. Ñoqa pichayman yoximos kani mani negakusarchu. Chaymana kajkunas wayninkumanta yoximurgani. Picaunsan hermanos. Efesios 4, 5 al 6 imaninta. Efesios libro pe hatunkahta kaynintawa. Huchuyta kayninta pishka. Hasta soktach inininkama. Ñawirisunchik. Kay hinata niwans. Efesios capítulo 4, verso 5 al 6. Tian Señor ya ari, creella ari, bautismo yata, gloria a Dios. Dios pis atayata tia puens ari, Dios pis ataya tia puens ari, tukuipa tatanku ari, paeka tukuima patapi ari, ruanantakanin tukui, runas nekta ruan. Tukuy runas ukupita paiga tiakun, gloria a Dios, aleluya. Tahlari que hermano, kusiwan, ni gloria a Dios, aleluya. Caipeja hermano, apóstol Pablo nishan, Señor ya capuens, Jesucristo ya, cree ya capuens, ari, bautismo ya capuens. Dios ataya tukuipa, aleluya. Lo que pasa que es una Hayarinska y palabrata terquiversaita. ¿Sabes qué lindo canman no canini kaita hermano? Qué lindo canman, rompecadenas, asambleas, ¿no ve? Mormones o también hermano la sana doctrina. Tukuicha y sutis can, lindo canman kikinta y achachingum hermano. Yo creo que hermano, makawanakui canman no ganchispi. Y también católico tapis mamalta piensa chisunmancho. Charaico católico canen ay pita crees, ay upereas hunsera. ¿Sí o no? Pita hucheo. Jesús jamás hucheo. Dios jamás hucheo. Zuna. No canches. Charaico cha Biblia pecan en chare. Kusikuinius min kangan kunin pikunachis palabra y tuyaris pa kasus kunas ruas kunat. Aleluya. Fuerte aplausos a Cristo Jesús.
No gaga chaymampuni hermano iglesia ta kapasqayki charayku chaymampuni ni hayk'aq papito mamita linda aychayki munaynintaqa favorecesqaykichu siempre aychayki contrantaqa palisaqa musaqpuni porque nin chayta Bibliapi pastor ovejanta munakuqqa nin aychampaq munaynintaqa nin sayarikunqa en contra y espiritunpaq favorninta nin hermano amimonqa chayka ninoqaqa charayku mashkas a veces se qoykacharikunku no ve jóvenes ay fuertecito tapuni pastor caraqta nirqamunqa a veces mana aguantanapu ripunapaq hina si munanki ripuyta paqajina cizaña lluqsi yarichayku chawpi mantaqa pero kay ukupi kananchis tiyan trigo llimpuchasqa palabranwan si hamunki cizaña hina paja hina convierteku hermanoy triguman porque triguman piurasqa kasun hanaqpacha reynomanqa wasiykipiqa hermano eraman apaspa trigutaqa manas piuramanqa hermano junt'aykuchinkichu cizañata pajata verdad piuramanqa piuraykunki chay sumaq trigo aqllasqata verdad ajinallata hatata Dios comparan hermano trigowan que noqanchis chay trigo limpio kananchis tiyan limpo mana k'amirina mana nimaranita hermano llipipisa achaykunaqa hermanos piurasqa kasunchis wiñaypaq wiñayintinpaq hanaqpacha reynopi t'aqllariyku iglesia de Cristo. Interesante. Kusichiwan ñuqata kay palabra nin tiapuanchis Señor yo Jesucristo creella crees kanchiraykutaq charayku bautizakunchis chari manachu charaykuchanin hermanos nin mana hermanos nin fallanchu entonces qawari kay San Marcos pinillantaq maypich hermano 11 capítulo perdón Marcos 16 lerisunchis kay Marcos 16 maypich nin 15, 16 le risa kay hinatanin Jesús tagnerka richek tukuy kay pachaman evangeliota willamuychek tukuy runasman pichus creejka bautizakoqtaq salvasqa kanqa mana creejtaqri wiñaypaq huchachasqa kanqa t'aqllariyku iglesia de Cristo aleluya. Entonces, kaypi apóstol Pablo, hakay Efesios llaqtap, Efesios iglesia manishan, tiapuanza o Señor Jesucristo ya o creella. Kunan, kaypi kay Marcos libropi, Jesús incluso, discípulos ninta llama y pachachos preparar kawakicher ganerka. Kunanka, kankuna ziche, huilamuiche, y matachos y achakurgangiche chaita. Tukuy llaqtasman y tukuy. Runasman, manichu, wahina evangelio tata, no kaya chachergais, ujinatat kunan kanguna palangis manishargachu, y matach no kanin kuna yachachigis, discipular gaigis nin, kunanka, richek tukuy nacionesman, y tukuy runasman, willamuichis kai evangeliota. Pichus pipi creen que no capi mana, creen que te han caitata Dios pa palabra pe, creen que te han chay Jesucristo pe, crees patak número 1 kashan, acepta y Jesucristo ta, número 2 kashan, crees patak, bautizaco y chay hatun mayupi, y chay peta ampay, chay mauka, carita, chay mauka, warmita, y nas patak, nasemonay gitean, Jesucristo pagina, taglarico iglesia de Cristo. Interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces, interesante que hay Bibliata. Biblia kaistusma pasunki y entiende chisunki kachitota. Manata lyoxipusanichu hermano, chay temamanta yachachisusgaita. Chayta predicadores yachanaygistian. Temamanta pala y mana lyoxipus pakailadoman. Centraliza y temaiguita. Amén, hermanos. Picausan. Entonces, hermano, capuens bautismolia. Amén. Ahora se can hatun mayupiña bautizakurgan que hermanas. Manaño octavo batzaiki bausait. Pastor urmay ko ni per mano ganer gaich Biblia pima canch urmay octavo bautizagam manencho. Chega solamente si se can urmargan que chega hermano, bueno, reconciliamiento llana, reconcilia cuspata, atillanquiña procedete cena del Señor. Pero manaña cancho bautismos. Amén, hermanos. Excelente. Caiban tu cuchaza. Punto 4. Yachakamuyche.
Imatachus ñoqa qankunaman yachachirqaykichik chayta. Junt'aychik lo que imatachus ñoqa yachachiykichik junt'anaykichikpaq. Pitaq kayta nin? Jesucristo. San Mateo 28:20 imanintaq. Kay San Mateo capítulo 28 verso 20 kay hinata nin. Yachachimuychik paykunaman imatachus noqa kamachirqaykichik. Chayta nin paykunapis kasunankupaq. Chanta yachachik noqa qankunawan tuta p'unchay kasaq kay pacha tukukunankama. Emanin kaypi. Yachachimuychik paykunaman imatachus noqa kamachirqaykichik chayta. Imata noqa como pastor ruanaytiyan. ¿Será que tata Dios pa palabra manta ojina yachachinaytiyan? Kaypi Jesús incluso nisharqa. Yachachimuychik paykunaman noqa kamachiykichis ajinata. Oqpalaypi nisharqa. Kunanqa richish evangeliota yachachimuychis willamuychik. Imaynatachus ñoqamanta yachakurqankichik. Richish kikinta willamuychis. Chayta paykunapis nin kasunankupaq. Qankunataq chayta kasunaykichis tiyan hermano. Amén. Charayku noqa ninipuni. Ama hamuychu hermano mana Bibliayoqqa. Amataq imatapis amén niykullaychu. Entiende primero amén ninaykipaq. Pero noqaqa siempre alguien kaqtapuni yachachiykichis charayku amén nichiykichis. Joaquín pastores nin hermanos kayllapi bautismuta ruasunchis piscinapi hermanos ni chirimushan calor ruamushan sinoqa ruphay morenoman tukurpachisunqachis. Amén. Amén, pastor. Qué bonito va a ser ese lobo pastor. Eso no es bonito, eso es malo. El bueno es aquel que cumple su palabra. Amén, hermanos. Chayta paykuna nin kasunankupaq. Chanta yachaychik nin noqa qankunawan utap'unchay kasaq. Kay pacha tukukuyninkama. Noqa qankunawan kasanin pikunachis kay palabra manjina kawsasunchik, hap'ikusunchik, purisunchis kay pacha kawsaynikipi qanwan waway tutap'unchay kasaq nisunki. Hamuqtiypis uqharikapusqayki maypicha noqa kasaq chaypi kanaykipaq wiñaynintinpaq nisunki. Kunanta puri hermanoykita kosachu kasqa junt'ay tata Diospaq palabranta. Charayku maypipis hermano oveja chopaykipichu maypitaq tarikunki trabajuykipichu qhatuykipichu empresaykipichu mineriaykipichu maypipis tarikunki hermano willay kay palabramanta. Si paykuna nisunqanku hermano ma estanquepi kasadan bautizakunata rikuchiway uq pasaje biblicota maypitaq nin estanquepi bautizakunata. Imanataq rikuchisunqankuchu hermanos. Eso es mentira, pues hermano. Falsos. Porque dice la Biblia en Mateo, muchos falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles vendrá, dice, ¿no ve? Y a muchos les engañará. ¿Cuántos no estarán en ese engaño? Palabrata leen que chaypi hermano tarpapunca hasta te doy wancharay kunini. ¿Qué estás haciendo? Mama ancharinicho hermano, senaliait, esto es el dedo de Cristo. La Biblia habla del dedo de Cristo. Y el dedo de Cristo es su palabra, le apunta y le dice, ¿por qué haces esto? Y en aquí dice otra cosa, y vos dices otra cosa, la Biblia otra cosa. ¿A quién voy a hacer caso? ¿Quién es el que salva? ¿Tú varón o es la palabra de Dios el que salva? Jamás yo te voy a seguir a ti, hombre. Maldito el hombre el que confía en el hombre. Pero bienaventurados son, dice, los que oyen, los que escuchan, los que guardan mi palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Creen, hermano, que hay palabra cascanta de mucha bendición. Jesucristo ejemplota cuaranche
mana cancho bautismo estanquespe, ni iglesia ucuspe, ni cancho hermano piletaspe, ni cancho hermano charquitos de agua, bautismo correcto tata Dios mañawanchis chayka, hatun mayupi, ashkayaku kurisakpe, zi chaype hermano, chay mauka runaykita ampamuy, hinaspata jari, hanaj pachamanta, Espíritu Santo jamonga, juntaykusunga, y hanaj pachamantata jari kikin tata Dios nemusunga, hanmin wawai, munasca churica, ayluyka kanke, lo que no gematachos kamachergayke, kaita juntanke, kanwanta jari kaspa warmi kaspa, sonko juntasta kaninisunke. Fuerte aplausos. Y que también para todos los que nos están mirando a través por las redes sociales, esta palabra sea de mucha bendición. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas tardes.